Undunankulu wesizwe samaZulu umfundisi Thulasizwe Buthelezi usagcizelela ukuthi isilo uMisuzulu kaZwelithini samile embuzweni wakhe ukuthi kungani isikhwama semhlaba ingwe nama-trust siphethwe nguhulumeni emva kweminyaka engama-30 izwe lakhululeka. Umfundisi Buthelezi ube nengxoxo ekhethekile nentatheli yezindaba zeNewsroom Africa ekwethulela lezi ndaba uZiyanda Ngcobo. Shenge siyakwamukela ku-Newsroom Africa ekwezindaba zethu. Namhlanje sizokhuluma ngodaba lokungena kwakho njengondunankulu omusha. Abantu abaningi bakholelwa ekutheni umuntu ongena kulesikhundla sakho kufuneka abe negazi lasebukhosini. Wena uthini? Ulibo lwakho luthini? Sibonga kakhulu Fuze nababukeli emakhaya. Okokuqala ukudlulisa ukubonga esilweni ngokuthi isilo singethembe kulomsebenzi omkhulu kangaka lapho ngilandela ecathulweni zomuntu omkhulu umntwana waphinda angene. Ngakho ke uma ubheka umlando ikakhulukazi ngesikhathi selembe lapho undunankulu kwakungomane wasemdletsheni ubheka isikhathi lapho isilo kudingane kasenza ngakhona undunankulu kuundlela kaSompisi kwakuwamadoda lawo akwaZulu ayengaqhamuka ebukhosini kodwa aba namava ekukhonzeni nokusebenzeleni isihlalo. Ngakho ke nami njengozalo lukaPhungashe ngibona sengathi ngiqhubeka nomlando ojulile nobanzi womnikelo wabantu wakwaButhelezi ngoba unqengelele wakhonza indlunkulu ngesikhathi selembe kwaqhubeka umnyamana ngesikhathi senkosi uCetshwayo waqhubeka inkosi uMathole ngesikhathi sikaMnqolajuba kwaze kwaba umntwana waphinda angene osebenze ngaphansi kwezilo ezintathu. Ngakho ngibona sengathi konke lokhu esengikubalile kuyokwazi ukuthi kungisize kulomsebenzi esengiwuphathisiwe. Esithangamini sakho sokuqala njengondunankulu kaZulu wakhuluma wabalula indaba wamemezela ukuthi isilo sinembuzo ngokuthi ingonyama trust yenganyelwe eKapa okuchaza ukuthi iphethwe uhulumeni. Engabe uchazani lo mbuzo wesilo? Ingabe siphakamisa ukuthi uhulumeni engalawula isikhwama somhlaba? Isilo sifisa ukubona amakhosi kuyiwo asondela kakhulu ekuphathweni komhlaba. Ngakho ke isilo sibuza ukuthi njoba sekudlule iminyaka engama-30 kwaba nentando yeningi asifikile isikhathi sokuthi amakhosi kube yiwo abanezwi elizwakalayo ekuphathweni komhlaba ongaphansi kwengonyama trust. Ngakho ke inselelo leyo ebiphonzwa isilo ukuthi asixoxe ngayo inhlaka ezahlukene kuhulumeni inhlaka ezahlukene ebukhosini ukubona ukuthi yiphi indlela engasebenza kulesi sikhathi ukuze abantu abahlala kulomhlaba kube yibo abazuzayo. Njengondunankulu kaZulu ngathini ukuqinisa idolo kwisizwe sakwaZulu mayelana nezinto esizibonayo zenzakala endlunkulu kunombango usuphambi kwezinkantolo njengoba kunokudonsiswana kwemoya ungathini kubona njengamanje? Isilo uMisuzulu kaZwelithini sisesihlalweni. Siyafisa uZulu ukuthi ukwazi lokho ukwamukele lokho. Sifisa abantwana basendlunkulu labo abaphikisana nesilo ukuba baqonde manje ukuthi banendawo yabo ebalindele ecakwesilo ukuthi bezobambisana ekuholeni lesi sizwe esikhulu kangaka babambisane ekuthenini umbono wesilo ube yimpumelelo. Ngakho ke siyanxusa kakhulu kwabesilo ukuthi bayeke manje ukuxazisa umkhonto kodwa kubanjiswane sonke seseke isilo esikhona esihlalweni. Sibonga kakhulu kuwe Shenge undunankulu kaZulu Thulasizwe Buthelezi.